Cuidado, 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 cuidado. Bueno, que se preparen os dos clasificados de cada volta para a gran final. La organización queda... A ver, os dos que non salieron antes, quedanos ali, temos que sacar o circuito, venga. Id ali a ver se entre todos traemos en volandas. Sin prisa, 5.000 nos contemplan. Ese aplauso, vamos allá. Recordarlle a todos os participantes que por primeira vez na carreira de burros do Sabiñao vai haber primer premio local. Por lo tanto, todos os 10 corredores participan para os 3 primeiros postos na carreira de burro, pero vai haber 3 que ademais participen na carreira local. Na final van a correr os dorsales número 2, dorsal número 47, dorsal número 4, dorsal número 3, dorsal número 42, dorsal número 29, dorsal número 30, 28, 7 e 9. Eses son os 10 finalistas. Recordarlles que son 2 voltas e recordarlles que os dorsales 2, Isaac, os dorsales 42, Roberto e 47, Borja, ademais participan no premio local. E recordarlle ademais que hai un premio especial donado por Clínica Veterinaria Sabien. Recordarvos que son 2 voltas. 2 voltas. Estamos preparados? Veterinarios, preparados, listos ya.